musi Presidennde wa kale Vho-Thabo Mbeki vha tshi khou amba na komiti ya vundu ya tshifhinganyana ya lihoro la ANC, vha ri lihoro ḽi tea u ṱola miraḓo yaḽo yoṱhe u vhona uri ndi vhafhio vhane vha ri vha miraḓo ya lihoro ya vhukuma. Mudzudzanyi wa miṱangano ya komiti ya vundu ya tshifhinganyana Vho Mbeki vha ri zwe Presidennde wa kale vha amba ndi zwone sa izwi ona vhathu vhane vha ḓi dzhia miraḓo ya lihoro. We are seen as people who are not honest because we are not keeping to our promises, and we have deployed people whose main interest in many instances is just to do what they think is to serve their interest. So the ANC has actually, if we are to deal with renewal, we've got to look into the membership that we have and deal with the quality of our membership. Without that, we are not going to get this renewal process moving. Sa zwe Vho Mbeki vha amba zwone, vhodukwana vha ri lihoro iḽi ḽo vha ḽi songo ḓiimisela u ṱanga lwendo lwa u ṅwalisa miraḓo ya miḽioni nthihi. Vha ri lihoro iḽi ḽo no ambarelwa nga zwiito zwa khuḓano vhukati ha miraḓo yaḽo, dzikhakhathi khathihi na mabulayo matavhini a lihoro. We attracted to Bani na Bani, and people came in, and others are just criminals. And I mean, you see these things happening all over. During the BGMs and many meetings of the ANC, you've got criminal elements who would go out and disrupt these. These are people who should not be ANC members. Bakhosatu vha ri lihoro la ANC ḽina vharangaphanḓa vhane vha vha na vhengo vhane a vha koni u konḓelelana zwine zwa sia zwi tshi khou tsikeledza lihoro. Some are and some are not. We have a mixture. We have a mixture of leadership. We have some who are inherently factionalist, and we have some who are working towards building unity of the movement. So yes, there is a possibility if all of them can be able to work together. But if they cannot work together, that is not possible. Lihoro la ANC ḽi khou lingedza u ḓivusuludza, fhedzi ḽi khou livhana na khaedu ya u kokodzela thungo nga avho vhane vha vha na milandu ya vhuyaḓa, vhane vha khou shumisa lihoro u ḓivhuyedza vhone vhaṋe.